Hari byinshi ukwiye kumenya kuri aya makuru, niyo mpamvu n'ubundi nifuza ko twafata umwanya uhagije kugira ngo mubwire ingingo ku yindi byinshi n'ubundi kuri iki gikorwa cya Satori 2026. ni murikagurisha rikomeye kurusha ayandi ku isi mu by'ingabo n'umutekano. Ni murikagurisha rero ryitabiriwe n'abahagarariye ingabo z'u Rwanda RDF abayobowe na Major General Nyakarundi. Bari mu Bufaransa muri iri murikagurisha ryerekeranirwamo intwaro zitandukanye kandi zihambaye cyane. Mu by'ukuri iri murikagurisha rikorerwamo amadil atandukanye. Ahangaha niho ibihugu byinshi bitandukanye bibasha kubona ubushobozi bwo kwibikaho intwaro nyinshi zitandukanye. Rero iri murikagurisha riri kubera mu Bufaransa ryitabiriwe n'abahagarariye ingabo z'u Rwanda. Ukwitabira n'ubundi iri murikagurisha nta kindi biba bisobanuye nuko u Rwanda narwo n'ubundi rwifuza kongera ubushobozi mu bigendanye no gucunga umutekano. Nta gihugu na kimwe kiza muri uyu muhango kije gusa kwitabira nta diru kiri bukorere muri iyi gahunda cyangwa se kurambagiza intwaro. Rero iyi nkuru n'ubundi urasobanukirwamo byinshi bitandukanye ku bigendanye n'intwaro u Rwanda n'ubundi ruri kurambagiza muri iki gikorwa. N'ibindi by'ingenzi n'ubundi ukwiye kumenya urabimenyera muri iyi nkuru. Wemenya neza niba warakoze kuri subscribe. Wenda reka dutangirire ahangaha. Intumwa n'ubundi z'ingabo z'u Rwanda ziyobowe n'umugaba mukuru w'ingabo zirwanira ku butaka Major General Vincent Nyakarundi ziri mu ruzinduko rw'akazi rw'iminsi igera kuri 5 i Paris mu Bufaransa, aho ziri kwitabira imurikabikorwa mpuzamahanga mu bya gisirikare n'umutekano rya Satori 2026. Satori 2026 yatangiye kuri uyu wa mbere ushize itariki ya 15 Kamena 2026 i Paris. Niryo murikabikorwa rinini cyane ku rwego rw'isi n'ubundi ryibanda ku rwego rw'ingabo zirwanira ku butaka n'izirwanira mu kirere. Rikora kandi nk'urubuga rw'ingenzi cyane ruhuza abayobozi b'ingabo, abahagarariye inganda zikora ibikoresho bya gisirikare n'abafatanyabikorwa baturuka hirya no hino ku isi, bagasangira ubunararibonye, bakagirana ibiganiro ndetse bakarebera hamwe uburyo bwo kurushaho guteza imbere ubufatanye hagati y'ingabo z'ibihugu bitandukanye. Muri make iri murikagurisha riba rimeze nka expo, ariko expo itari iy'abasivile, kuko iri murikagurisha rihuza abagura, abagurisha, inganda ndetse n'abifuza gufungura nabo inganda zikora intwaro. Yewe hari n'abitabira iri murikagurisha bagamije kwiga gusa ndetse no kwiyungura ubumenyi. Satori 2026 rero ni murikagurisha mpuzamahanga rikomeye kurusha ayandi ku isi ryerekeye ibikoresho by'ingabo zo ku butaka, ikoranabuhanga rya gisirikare ndetse n'umutekano. Rero uyu muhango uri kuba n'ubundi guhera kwa 15 kugeza kwa 19 Kamena 2026 nk'uko n'ubundi ubyumva. Ni murikagurisha rizamara iminsi igera kuri 4. Abahagarariye u Rwanda bazamara iminsi igera kuri 4 hafi 5 mu Bufaransa bari muri iri murikagurisha. Rero iri murikagurisha riri kuba ku nshuro ya 29. Rikaba rero ryibanda cyane ku masomo yakuwe mu ntambara zigezweho, cyane cyane intambara zifite ubukana bwinshi, kongerera inganda za gisirikare ubushobozi bwo gukora igihe kirekire, ikoreshwa ry'ubwenge buhangano AI, robo n'intwaro zikoresha ikoranabuhanga rigezweho. So rero hano hari impamvu mu z'ukuri Satori 2026 ifatwa nk'ingenzi cyane. Mu gihe ibihugu byinshi ku isi biri kongera ingengo y'imari ya gisirikare no kuvugurura ingabo zabyo, Satori yabaye ahantu hakomeye cyane hahurira abayobozi ba gisirikare, abakora intwaro, abashoramari ndetse n'abafata ibyemezo ku rwego rw'ibihugu. Iri murikagurisha ryibanda cyane ku ikoranabuhanga rishya rishobora guhindura uburyo intambara zikorwa mu myaka iri imbere. So rero ikoranabuhanga rizibandwaho cyane muri Satori 2026 harimo robo n'ibikoresho bikora bidakeneye umuntu. Hazerekanwa robo n'ubundi zigezweho zikoreshwa mu gukurura cyangwa se gukuraho ibisasu byatezwe, gutwara ibikoresho ku rugamba, gutwara abakomeretse, gukora ibikorwa by'intambara mu buryo bwikora. Abamurika ibi bikoresho bazakora imyiyerekano n'ubundi ibikorwa byazo mu buryo bwa nyabwo. Wenda nitubona ayo mashusho nayo tuzabasangiza nimugire ikibazo.
So rero hazerekanwa nanone uburyo bushya bwo guhuza ubwenge buhangano, ndavuga artificial intelligence, ikoranabuhanga ryo mu kirere, space system, umutekano wo kuri internet, intwaro zo ku butaka mu kirere no mu bindi byiciro. Ibi byose rero bizaba bigamije n'ubundi gutuma igisirikare kibasha gukorera hamwe ku rugamba rw'iki gihe. So rero hazibandwa nanone ku ntwaro n'ibikoresho bifasha kugaba ibitero umuntu atari ku rugamba, harimo drone z'intambara, intwaro zifite ubushobozi bwo kwihitiramo intego, misile z'igihe kirekire, muri make misile zimara igihe kirekire cyane mu kirere, ibinyabiziga bya gisirikare bifatanya na drone n'ibindi bitandukanye. So rero hari icyitwa Erotasatori Lab. Iki ni igice n'ubundi cyihariye cyane kizahuza ibigo bishya birenga 60 biva mu bihugu bitandukanye. Aha niho n'ubundi hazerekeranirwa ikoranabuhanga rishya rishobora n'ubundi guhindura uburyo ingabo zikoramo mu gihe kiri imbere. Hakaza nanone icyitwa Demonstration Zone. Hazashyirwaho n'ubundi ahantu hihariye hagaragaza uko intambara zigezweho zikorwamo. Hazabamo kandi imyiyereko ya drone, imyitozo y'intambara yo mu myobo icyo bita mu rurimi rw'amahanga ngo ni trench warfare. Hakaza imyitozo y'imirwano yegereye cyane icyo bita ngo ni close battle cyangwa se close quarters battle. Hakaza nanone imyiyereko y'ibinyabiziga bya gisirikare. Rero nyuma y'ibyo byose hazabaho inama z'abayobozi bakuru, abayobozi ba gisirikare, abanyepolitike n'abayobozi b'inganda bazaganira ku miterere y'intambara z'iki gihe, uko ibihugu byakomeza kongera ubushobozi bw'inganda za gisirikare, uko ubukungu bw'ibihugu bugenda bushingira cyane ku bikorwa bya gisirikare. Rero hari zimwe mu ntwaro z'ingenzi cyane n'ubundi zizerekanwa muri iki gikorwa cyangwa se zigiye kwerekanwa muri iki gikorwa. Hari iyitwa Dragon 80x80. Iki ni ikinyabiziga n'ubundi cya gisirikare cya Espagne kizaba kigaragara bwa mbere ku rwego mpuzamahanga. Ni kimwe mu bikoresho by'ingabo Espagne n'ubundi iri gukoresha mu kuvugurura ingabo zayo zo ku butaka. Iyi ni imwe mu ntwaro n'ubundi izerekanwa hano muri iri murikagurisha. Ni benshi n'ubundi nibayishima, birumvikana hazakorwa deal zigamije n'ubundi kuyegukana. Hari n'iyitwa rero GRTV A2, ni imodoka n'ubundi zitwarwa n'abantu. Sosiyete M General izerekana GRTV A2, imodoka n'ubundi za gisirikare zidafite umushoferi, systeme zo kurwanya drone n'ibikoresho byo gutwara abakomeretse ku rugamba. Hazerekanwa kandi Land Cruiser cyangwa se Land Cruise Missile. Sosiyete ya MBDA izerekana misile zayo nshya ya Land Cruise Missile. Iyi misile ifite ubushobozi bwo kurasa intego ziri ku ntera irenga kilometero 1000 kandi ikaba ifite n'ubundi buhanga bwo kugera ku ntego mu buryo bwuzuye. Hakaza nanone icyitwa Right Beam Tactical Laser. Sosiyete ya Rafael yo muri Israel izerekana laser yihariye cyane ikoreshwa mu gusenya drone. Iyi system n'ubundi ishobora kurasa drone ituje cyane idakoresheje amasasu asanzwe. Leta zunze ubumwe za Amerika rero muri iri murikagurisha mu by'ukuri ifitemo uruhare rudasanzwe. Icyitwa Pavilion ya Amerika itegurwa na Association of the United States Army. Hazagaragaramo n'ubundi ibigo bikomeye birimo Barrett Firearms, Autonomous Engineering, IATI n'ibindi bigo n'ubundi bikomeye bya gisirikare. Nanone rero Ukraine nayo ni ingenzi cyane n'ubundi muri iri murikagurisha. Ukraine izaba n'ubundi ifite ibikorwa byinshi kurusha mbere. Ibigo bya gisirikare bigera kuri 80 bizerekana n'ubundi drone zakoreshejwe ku rugamba, ikoranabuhanga ry'intambara ya electronic warfare, intwaro zigendagenda zishaka n'ubundi ntego, za ntwaro n'ubundi zikoreshwa hifashishijwe mudasobwa cyangwa se ikindi gikoresho runaka. Ubwongereza rero nabwo n'ubundi buri muri iri murikagurisha. Muri makiri murikagurisha harimo ibihugu byinshi bitandukanye. Nanone iri murikagurisha ririmo ibihugu byose by'ubumwe bw'Uburayi. Ibyo bihugu n'ubundi birimo Ubufaransa, Ubudage, Espagne,
Luxembourg. Ibihugu rero bizaba n'ubundi bifite ahantu hanini cyane hagaragaza ubushobozi bwabyo mu gukora ibikoresho bya gisirikare no guteza imbere ubufatanye mu by'umutekano. None benshi bari kwibaza uti ese hari intwaro zizagurwa ako kanya? Niba intumwa z'u Rwanda zitabiriye uyu muhango, bazahita bagura cyangwa se barambagize intwaro bahite bazitahana ako kanya uwo mwanya? Igisubizo ni oya. Rero Satori ntabwo ari isoko rusange ryo kuguriramo intwaro. Abaturage basanzwe ntibemerewe kwinjira, kandi nta muntu ushobora n'ubundi kugura imbunda cyangwa se misile akayitahana ako kanya. Ni murikagurisha n'ubundi rya business to business rigenewe za minisiteri z'ingabo, abayobozi ba gisirikare, intumwa za leta, abakora intwaro, abashoramari bo mu rwego rw'umutekano. Rero wenda reka mugezeho ko amasezerano y'intwaro akorwa, kuko nibyo n'ubundi bishobora kugufasha uko byose bigenda. Mu byumba byihariye n'ubundi bifunze, intumwa za leta n'ibigo bikora intwaro bagirana ibiganiro bishobora kuvamo amasoko ya miliyoni nyinshi z'amadolari, amasoko ya miliyari z'amadolari, amasezerano yo gukora cyangwa se gukemura intwaro, ubufatanye hagati y'ibihugu n'inganda. Nubwo intwaro zitagurishwa ku kanya zitagurishwa ku kanya n'ubundi aho ngaho hari gukorerwa iryo murikagurisha, rero Satori ifatwa nk'imwe mu hantu h'ingenzi cyane ku isi n'ubundi hafatirwa imyanzuro iganisha kugurwa kw'intwaro nyinshi zikoreshwa n'ingabo z'ibihugu bitandukanye. Muri make n'ubundi Satori 2026 ni urubuga runini ku isi rwerekeranirwamo ikoranabuhanga rya gisirikare rigezweho, aho ibihugu, ingabo n'abakora intwaro bahurira kugira ngo berekane ibishya, baganire ku mutekano mpuzamahanga, ndetse banagira ibiganiro by'amasezerano y'ibikoresho bya gisirikare bifite agaciro ka miliyari z'amadolari y'Amerika. Icyo nicyo wamenya rwose. Muri make Satori imeze nk'aho ihuza abagura ndetse n'abagurisha. Reka rero nizere yuko wasobanukiwe ibyo wari ukwiye n'ubundi kumenya, cyangwa se ibyo wari ufiteho amatsiko ku bigendanye n'iki gikorwa. Ndagushimiye cyane. Reka dusubire no mu zindi nkuru zitandukanye kandi natwe tudahema kukugezaho. Wowe menya neza niba warakoze kuri subscribe hano kuri Opinion Pano. Ndagushimiye.